niguo gutethereria andu ethi kwithema kumana na uvuthiri wa ndawa cia kurevya. Rigi ya mwanya ya muthako wa volleyball ni yambiriritwe thiini wa gicigo mbunge kia Mbere Yetherero. Kuringana na mutabani wa mithako eno, gwa kavinda karasa taranda cia mbeu mbithi citikoretwo cigiukirirwa uria kubatie ni undu atongoria engi magwatagete mirire kimera gia guceria kura gia kinya. Tutirenda andu mengi maurire mirari, turenda na mara marakanda guka kivarori magiuka kivarori raicio insendi ya kuthie mirari magiuka kivarori nigo makorwe makithaka na nigo makorwe matakuthie drugs icio tondu nabo mundu akanyura nginya drugs iria nene. Tournament cia campaign ni ciikagwa na ciikagwa riria mundu arenda kindu no avewa kindu kiu na kiro giti kana kura no akariganagirwa. Nenda kuga vuni kama ratukinyangira talent iria cia guku Embu County nti thiini wa ngucanio iria cirathakirwo kivarori gia Kauraciri kurari na timu kenda imwe na cia Kirima Superstars magioco votani vuva wa kuvura timu ya The Lions seti 3-1. Kuma gwakorwo na mututho kwa murimu wa COVID-19, sekta ya mithako ni yavutirwo na gikiro kinene kuria andu engi mataragicaga na kanya ga kuthii ivarori na gutuma gikiro kia muthako wao kuthii nthi. Fans tembeganu tondu iravu ni nyingi muno thiini wa Embu County. Tutingivata kuigania na one side. Nitukwenda more leaders makame mauke nigetha tuvote kuthaka guku Mbere South. Next weekend tukathie Embu Manyata, the other weekend to the Runyenjes, the other weekend to the Embu North kana ciakago all over the county. Tungiuga muthako wa volleyball no twikite wa titakuvuthirwa mbati ndwikiriritwo muno ni atongoria metu tondu tugeroria iria cionte ciirikanaga thiini wa county ino kana thiini wa Kenya andu ni marekerera muno muthako wa football thari soccer na mithako ino ingi makariganirwa. Gukiringithanagwa na mithako iyo ingi, muthako wa volleyball ndwikiriritwe muno na thirikari ni yoritwe gukirira muthako uyu guku kiama kia muthako uyu thiini wa county ya Embu gikiuga gutikoretwe na kigina gia gutabania macindano niguo kunora athaki. Training ground cietu uria ikwaiguana ukethira yani standard uria ibatie ukethira taru resource ta mithira neti tembega not standard pia arabu na bado support nayo tutuonge request nenetu batuvesa support meneo ndena gutuholdera tournament taino kwa wingi sana twaroria thiini wa ministries uri ikoretwo ikidivuvirwa mbeca atukarigwa CS Amina Mohamed cia Embu cia kinya igendaga ku igwanja tutire iria standard mifira ya volleyball nayo tutinayo koragiriria turathaka nginya ya football. Mathina karundo ni makoretwo makigumira aria metonyete thiini wa muthako uyu na marauga mationaga umithio wa kiyo kiao mithako ri. Ndio turavingite nundu wa COVID ni muthako wa volleyball ni uraffectire muno tondu tomu tournament yetu nayo ni rona kwina athaki engi muno twatigite last time mari ega no riu muthako no thitente banini ni kuonania talent icio ni irendaga kura ukire ukethira tournament twamba twarungamia ukethira gutiko thaka andu barekara mecii mone kaingi mukithaka yari issue ya voro tugera security vau riu gioka tukethira riu ira receive na riu maundu marambirie gucenjia na makiaro bagara. Vanduri Vainoro TV kuma kaunti ya Embu, Beta kwa Peter Mungai.